kuna mzee amejifunga minyororo anaitwa Atuoli. Yeye anafikiri Musalia na Weta wakiwa na Raila ni watu wazuri, tukiwa na Ruto tunakuwa wabaya. Hiyo unafiki yake tunasema shetani. La mwisho kabisa, huyu Dr. Kibunguchi munamjua, munamuelewa, munampenda, atapata 5 tena. Hebu tuone mikono. Sasa wacha nimwalike ndugu Musalia Mudavadi, akimaliza DP aongea, alafu yeye ndiye atawalika wabunge wengine kuongea. Sawa sawa? Murie munoko, murie manafwe, mulake ndane naye. Thank you.